Sanibonani guys, ngithemba niyaphila. La iseVumazonke J S S la eMzimkhulu. Uma kudlalwa waseMzimkhulu ngiyathemba ukuthi lesikole uyasazi. Shuthi bekuyi-market day izolo Friday. Angisazi ukuthi mhlaka-8 I guess. So la njengoba beku-market day grade 7 kade-ke edayisa. Uyabona itafula labo balibhalile nakuba ngaboni kahle. Nangoswidi bebewudayisa la bethi R1 nangamaswidi nale khekhe ulibonile. Ngikutshela ukuthi i-liquid fruit le encane beyiwu-R5 bese ngitshela ukuthi bageyini, kodwa-ke asithembe ukuthi bageyinile bethole i-profit. La nale khekhe uyayithola i-dessert nangusosi bewufaka phakathi ngoba bengibuza phela ukuthi imalini i-hotdog kwathiwa iseza miss. Angiyena-ke u-miss kodwa ngiyilento ecabanga ukuthi ngiyona nangama-cones la ashoyo ukuthi ice cream usendleleni. Bebakwethu nangamakhekhe iy'ngane bazibhakele. Uyacabanga ikhono abantwana abanalo. Mina-ke angikaze ngayenza lento esikoleni futhi-ke angikaze ngayibona-ke nje kwakona. Nalelinye itafula liklini-ke lihle, kuyasho ukuthi elamantombazane, angisho ukuthi abafana bangcolile. Kuyasho ukuthi elamantombazane buka sebedayisile o-girl. Hhayi ngiyababuza phela ukuthi imalini, ngibuza ama-price. Omunye uthi R2, omunye uthi R3. Hhayi kuyacaca ukuthi i-price abakayixoxi kahle, kodwa-ke babonakala ukuthi bayasaphotana bebonke. Nanga namakhekhe wakhona uyalithola njengo-R2, konke ku-R1 okunye kuyi-50 cent. Ama-price wabo nje abe phansi kakhulu. Ngiyacabanga ukuthi kodwa i-profit bayitholile, kodwa nje umtitilizi besinawo nangono-ice cream wabantwana angaze ngawuthenga-ke wona. Nalelinye futhi itafula nawo amaskoni, amakhala-khalazi nangamaglasi uma uqeda nje ukuthenga noma uqeda ukudla mase ubona ukuthi manje ufisa nje ukuthola i-dessert uyayifaka. Hhayi nalelinye itafula guys, nawo ama-chips u-R1. Naniya ikhekhe bengithi i-banana cake, bathi cha miss akulona i-banana cake lena, angazi bayibizile ukuthi yini. Shuthi mase uyithengile-ke bayakuthelela iglazi bathi u-R2. Eyi Nkosi yami, ngiyathemba ukuthi nama-price bawashintshile ehambeni ngesikhathi. Nangono-miss naye ubezobuza ukuthi malini enzele mase ebuya phela akwazi ukusaphotha iy'ngane zakhe. Hhayi nalelinye lisalungisa i-stock salana-ke sincane guys, kodwa-ke mhlambe-ke bekuphelele la noma bebesazo-add-a ngoba nangamaplastiki mhlambe besazofaka ukhona uthi ukubaxaxa kancane, angazi. Nangu-icelace wakhona I guess amakhekhe la laphaya ekhadibhodini, I'm not sure ukuthi yini, kodwa uyabona ukuthi abafana bafaka amaplastiki ezandleni phela ukuthi ukuze babe clean sikwazi ukuthenga etafuleni labo. Hhayi-ke laba marshmallows nawo omise wathathe wabuka ukuthi mangakanani ngoba phela uyabathethisa manje ukuthi yeyi nina why nibiza kancane ama-marshmallows angaka kwi-stick, ehlisani. Hhayi u-boy uthi hhayi ngeke miss, ku-right miss, abantwana abanamali. Hawu guys siyasebenza la sifuna imali. Nalelinye itafula guys, nawo amakhekhe uyayikhethela ukuthi ufuna u-golf noma ufuna lawa original asebhakedeni. Nangu nofizi wakhona, ufizi what 50 cent, just imagine umuncu kamnandi ngendlela esimanga. Hhayi-ke i-hotdog nje iyona into ekhona-ke R10-ke la ewuthusha special la bane-special. Hhayi-ke uyathenga mawuthanda udlulile kwelinye itafula. Nalinye itafula elinoboy ochwanyazayo mayikhuluma. Ave ngichaza Nkosi yami uboy mayikhuluma esechanyaza. Kuhle-ke nala ku-clean. Hhayi-ke uyadlula phela u-miss nawe ufuna wonke amatafula. Hhayi-ke leli smart elino-Mr Orange, ngathenga u-Mr Orange ngezwe ukuthi ungishaya ngaphakathi. Hhayi ngithe mangisuka lapho-ke ngavele ngayithathela i-dessert yami no-Mr Orange ngawuhlala phansi. Nawa-ke ama-eclairs ebese ngiwathengile, acishe ngathi ama-knotless packet. Nawa-ke namakhekhe Nkosi yami amabili. Hhawu benginamali phela nami engeze ngithini. Nanku u-Mr Orange guys ave mnandi ngathi nje i-Oros. Hhayi ake sibheke la uyabona nawe ukuhleka. Hhayi Nkosi yami asidluleke kodwa-ke kuma-cream. Guys ngiyazi ukuthi kunalesi simo lesi sokuthi abantwana babecela imali ekhaya noma kuthina sibanqabele ngoba sithi into ezobenzelani leyo. Uyabona mase kuphithizela kanje, ngiyazi ukuthi akubona bonke abantwana bebenemali. Khona umntwana ocele imali ekhaya washo ukuthi kuzobe kune-market day, kwabuza ukuthi yini yona leyo izokwenzelani. Buka-ke abantwana mase bethenga kanje, yena uthenge ngani. Bye bye.